tanu mai le aso nafi ya o le whatapenaina o le molina o le sunga le whawhengainga i a lauke pawhili ma le whantua i a katina e le kalesia pitri e kalesia metis ta lofa tuai lo to paia mo to malu ya ne te ua whapea polame ua tuai stato so tainga ya molo to silfia ya o leiton o le mall pai po isina mea ai mai le KFC ese fo yang Australia mato fai mea ai fatasi ma le peonga ia tu talili maima tafiai da tua vao petelo ia ma le sunga ia na asi lilo maiava Scanlon ai pai lo mole ala ya ole aso tai au le fuai mo le sunga va fenga inga ilanga e kalesia fo ya pero ai foi ainga mali ia mtanga luenga ya o left to fa ilo mai le o yesi sound ya tele lopo o maua mai le mai le sound va mol ya le wa tu sa o atu tato ato live nei Brisbane, Australia. Tanu mai la so nafio no le famomor sunga le whawhengainga i a lauke pawhili ma le whalitua i a katina e kalesia meutisi na o leo si tia mai i Pitri i a o le si tu o Brisbane e o mato whai ainga i nei ma le leonga i a tuita alili asi i lo maiava ya tono le haoli nei le mall se me ai i le KFC ya pe on tano tai au te mo se si fa ponga o tato tainga e ne te siningia ya ona wa tua ya tu stato a ponga o tato fa moi ya e ato fa te foi si mato i lo to lo ma se fa na le text mai po le amo le video tua ya le live ya le fta mo le wifi tono le mall ai le monu tele fa sa ngol ni aso tato to fe lo ai fo ile aso tai au pe a ver so fu mo le to so fo il tato po kalama ya lo fa tele atu mai Brisbane Australia lo to pa ia mo lo to malu to fa se fu